Muzika povezuje ljude, a to čini i burek u beogradskim pekarama u onim sitnim satima, bilo da se vraćamo iz, recimo, noćnog provoda ili da mi ranoranioci krećemo put posla. Ljuba Pavlović, dobar dan. Dobar dan. Doneli ste nam 2 tepsije, ili ovo burek? Jeste burek. Burek može da bude sa čim? Pa burek je osnovni prazan burek, burek sa sirom i burek sa mesom. Najviše se kod nas jede, ali imate i sa pečurkama i pizza burek. Sve to spada pod burek? Tako. Sad ima mnogo tu varijacija, ima ga sa eurokremom, Ima. sa jabukama. Ima i sa jabukama. Sve se i dalje zove burek. Pa zove se, kod nas se zove. Šta burek čini dobrim? Burek, dobro brašno, voda, ide so i fil po želji. Masnoća je uglavnom mast, mada se radi i sa biljnom mašću i sa uljem i tako. Starosedioci u Beogradu znaju nekolicinu pekara koji su neugledne, a iza čijih vrata se nalazi, kažu, najbolji burek na svetu. Ima li takvih mesta i po vašem mišljenju, a ne pitam vas tek tako, Pa ima, to je žirija za procenu koji burek valja, koji ne? Pa jeste, istina je, ali to je malo i stvar navike. Pekare koje su po 50, 60, pa čak i više godina, imaju svoje stalne mušterije i to se prenosi sa koljena koje tamo je dobar burek, tamo je dobar burek. Tako. Ima nekoliko pekara takođe u Beogradu pred kojima je red niz čitavu ulicu. Kako Beograđani dođu do tog konsenzusa, ni u čemu ne uspevamo da se složimo, ali oko toga šta valja kad je o hrani reč, tu nekako svi štikliramo isto. Pa redovi su pred nekim pekarama prvenstveno zbog lokacije, blizina škole, blizina neke jake autobuske stanice, blizina velikih firmi i tako se stvara red, mada ne kažem ima i do kvaliteta. Nije kvalitet ono što presuđuje? Pa jeste i kvalitet, ali ima i ovoga, kažem, gdje je velika frekvencija ljudi, sigurno da je i gužva veća i... U Evropi se godinama unazad održavaju takmičenja za najbolje pekare. U Beogradu će uskoro drugi put biti organizovana pekarijada. Vi ste bili učesnik? Da. A ove godine ste član žirija? Pa žiri će da čini ove godine tim koji je predstavljao Srbiju na evropskom takmičenju i još neke ličnosti eminentne iz pekarstva kod nas. Kategorije su burek, pecivo? Imamo 4 kategorije za profesionalne pekare. To je burek sa sirom ove godine, obredni hleb ili stavski kolač u ovom slučaju, dekorisani francuski kroasan i hleb obogaćen. Čime sve hleb može da bude obogaćen, a da bude ukusan? Pa znate kako, stvar ukusa je već od mušterije do mušterije, od kupca do kupca. Osnovno je brašno, kvasac, so i voda. Sad, sve što je još dodatak, obogaćenje, da li su to jaja, da li je to integralno brašno, da li je raženo brašno, sjemenke razno razne, šargarepa, svašta može da se stavi. Može li kroasan proizveden u Srbiji, koji naši pekari prave, da parira onom francuskom ili da bude bolji od njega? Pa može, može. Baš evo mi kad smo radili, naš tim stvarno su napravili dobar kroasan. Čak su i strani timovi rekli baš svaka vam čast. Zna li sve da ceni to da smo više nego uspešni u svetu kulinarstva? Pa mi smo došli kao tako reći nepoznati. Srbija je prvi put učestvovala na takvom nekom takmičenju, ipak tu dolaze i Francuzi, i Austrijanci, i Šveđani i prijatno smo ih iznenadili. I vi nas, time što vidimo burek ovako blizu, dim i dalje iz njega ide. Može li burek da se napravi u kućnim uslovima, a da bude jesti? Ba jesti može da bude svakako. Samo malo je teže zato što treba ipak mjeselica za burek, to je malo teže da se kući zamjesi, da kore mogu da budu toliko elastične i... Je li pekarijada takmičenje gde je publika poželjna i bodrenje vas koji se nalazite s one strane? Svakako. Kad će li sve biti održano? Svakom znači podrška. Pa pekarijada počinje u oktobru, do decembra su predselekcije, a finale od februara do aprila. Iduće godine ćemo znati ko je najbolji pekar u Srbiji. U 4 kategorije. I još nisam pomenuo za mlade pekare i uskršnje pecivo kategorije. Šta sve spada u to? Pa to je isto mašti na volju, ali obično su to šta veže za uskrs zeke, uskršnje, korpice za jaja, mašta. Mnogo vam hvala.
Hvala što ste bili ovde. Ako se razumete u pekarske poslove, čuli ste kako možete da budete u onoj kategoriji najboljih. Ljubo Pavlović to jeste i bit će još prilike za razgovor o velikim beogradskim pekarima. Ovo je vreme za razgovor o parking servisu i o njihovom